Piteng tabiriba pumnamapu khurumjari. Isa khetrimayumna taramna okjari. Santokjariba thoram asi Impact TV ki entertainment news kaya gi paudam pujarikliba Mami Mapao gi thoramni. Ngasi Mami Mapao gi chamaga marfuma thoyak suba episode asida kari karamba mapao sing pujarikliba gi haibadu miyamda thamjage. 9 South Asian Short Film Festival 2026 da Manipuri Film Ani Official Selection fangduna utkibagi mapao. Phambal Kaba Rise of Throne haina mingthonba Sidaba Cultural Foundation gi dance drama utkibagi mapao. Mapok Langon haina mingthonba Manipuri feature film gi isai ani release tawkhibagi mapao. Aroipada One Rig One Manipur We Are the Rig Imphal Rises haiba musical concert pangthokhibagi mapao. So guys, ngasi gi ahanba mapao da pujarikliba asi Mapan Suba South Asian Short Film Festival 2026 The Federation of Film Society of India Eastern Region na sinduna July gi tarik 3 dagi Mapan fauba Kolkata gi Nandan The Film Center da pangtokhibaga loinana festival asida Bobo Khuraizam na direction piba documentary film The Maverick Maestro Guru Singhajit amasung Khogen Khoibam na direction piba short fiction Fish Sucks official selection fangduna screening jathakibagi mapao asi miyam punna miteng taminasi. Mapan Suba South Asian Short Film Festival SASFF 2026 da Manipuri Film Ani Official Selection Fangbaga Loinana Festival Manungda Utkre. Mapan Suba South Asian Short Film Festival SASFF 2026 adu the Federation of Film Societies of India Eastern Region Sinduna July 3 dagi July Mapan fauba Kolkata gi Nandan da laiba The Film Center da pangtokibani. Festival astiki damak Manipur dagi Bobo Khuraizam na direction piba documentary film The Maverick Maestro Guru Singhajit amasung Khogen Khoibam na direction piba short fiction Fish Sucks official selection fangkibani. Fish Sucks hairiba short film asi short fiction competition ge manung channa official selection fangkibaga loinana festival asigi ahoba numit July 3 de screening tawki. Bobo Khuraizam gi The Maverick Maestro Guru Singhajit hairiba documentary film asina documentary competition ge manung channa July 5 da utkibani. Short fiction Fish Sucks amadi documentary film The Maverick Maestro Guru Singhajit ki director Khogen Khoibam amadi Bobo Khuraizam bu Mami Mapao gi maikaidagi thagatpa amadi nungaiba phongdokjabaga loinana festival asida mai pakpa puraktuna Manipur gi mingchat purakpo orsanu haizari. Ministry of Culture gi senthang makhada Sidaba Cultural Foundation ya school gi nauna puthokpa dance drama Phambal Kaba Rise of Throne July gi tarik 3 ta JN Manipur Dance Academy gi auditorium da utkre. Sidaba Cultural Foundation na sinduna July gi tarik 18 dagi kun fauba numit 10 ni chupna chathakiba dance music theater amadi martial arts ki workshop ka mari leinana putokhiba dance drama Phambal Kaba Rise of Throne utkibagi mapao ase mu miyam punna miteng taminasi. Sidaba Cultural Foundation Yai School gi nauna puthokpa dance drama Phambal Kaba Rise of Throne utkre. Phambal Kaba Rise of Throne haiba play asi Ministry of Culture gi senthang makhada Sidaba Cultural Foundation na sinduna Jun tara mathoi dagi kun fauba numit tarani chupna chathakiba dance music theater amadi martial arts ki workshop kamari lainana puthokibani. Zen Manipur Dance Academy gi auditorium da pangthokiba dance drama Phambal Kaba utpagi thauram aduda Manipur Legislative Assembly gi speaker T.A. Saitabratasu saruk yaki. Phambal Kaba hairiba dance drama asi Government Home Science College Chandigarh gi music department ki head assistant professor Dr. Manju Alangbam na direction amadi choreograph tawbani. Phambal Kaba Rise of Throne hairiba Sidaba Cultural Foundation Yai School gi dance drama asi lai gi haktakta lining thau amadi pakhangba ani gi marakta Phambal munabagi wari da yumfam oiraga modern contemporary asida kari pusilakpa yabagi haibagi changeng oina puthokpani hairi. Pubiramba President Oibiramba Ekweki Abu
ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯧꯒꯜꯂꯣꯟ ꯕꯦꯕꯥꯔꯁꯤ ꯎꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯆꯠꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯗ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯕꯦꯕꯥꯔ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯎꯠꯄꯤꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯀꯟꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯈꯪꯕ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯐꯝꯕꯥꯜ ꯃꯨꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯨꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯀꯟꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯗ ꯗꯥꯟꯁ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯗꯥꯟꯁ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ 10 ꯗꯦꯖꯀꯤ ꯋꯔꯛꯁꯣꯞ ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯤꯟꯖꯩ ꯋꯔꯛꯁꯣꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯥꯟꯁ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯍꯟꯖꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯛꯇꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯈꯪꯕ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯐꯝꯕꯥꯜ ꯃꯨꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯀꯟꯇꯦꯝꯄꯣꯔꯔꯤꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯣꯝ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯆꯥꯟꯗꯤꯒꯔꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯃꯟꯖꯨ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯗꯥꯟꯁ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯐꯝꯕꯥꯜ ꯀꯥꯕ ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯊ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯍꯥꯎ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯃꯤꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯈꯣꯡꯂꯩꯌꯥꯡꯅ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ Hey, Mahapapi! Yeah, me masak kangdam saradana. Noi ponmak ising manung sida pulap namjilura. Ha? Pulap namjiluro. Ibu yai mani da sidia. महाभारत की वारी परिंदगी मियामना ऑडियो कैसेट ओइना थोइना हेना ताना खरबा इंपैक्ट एंटरटेनमेंट चैनल ना पुदुना लाक्चरी जगत असिना कुंती की मतिक मगुन खंगननबा थोइना सिनबा ओइबा ताई अरे इबा पोट हापको आइबा युमुगी बाई कदु ताजरबनीना इमुंगदुना लेरंबा पोट चै मकै लोइना लोबदी यारबनी अदुमको मदुसु नसाना तौजरमदे पलिबंगो भीमना कनाना सारिबा कुंतीना कनाना सारिबा अर्जुन सारिबा सिना कनाबा ओइरिगबा पुमनमक मिमांग थमदुना अनौबा महाव अमा खुदोल तमजगदबनी खतना पाइजरबा चेंग खुबा मसे पृथ्वी माता माई बेमगी थक्ता साइ थोपजगे येंगो नंगी नमांग भगवान पुतिगोम पाम्बी की मसक कोइना लेपलरे नमित पांगथोगलो कुंती येंगो कुंती सोइदनमक मियेंग ताबियो इंपैक्ट एंटरटेनमेंट चैनल दा महाभारत की वारी परिंग Welcome back. Adom na mityeng tabiriba si Impact TV da sandokchariba Mami Mapao-gi chamaga marfu-mathoirak suba episode ni. Break ki matungda puzarliba Mapao asina Liklam Ventures Private Limited ki unit ama oina Liklam Films and Entertainment na khudol tamduna anan sapam na puthokpa Mapok Langon haina mingthonba Manipuri feature film gi isai ani July gi tarik 3 ta Dagampal da leiba Sangai Hotel da release tawkhre. Solo song oina Bimol Fibo gi mayekta Debia Hobam na saisakpa amadi duet song amadana Ras Elangbam gi mayekta Debia Hobam amadi Ras Elangbam na saisakpa isai ani release tawbagi Mapao asimu miyam puna mitning taminasi. Mapok Langon haina mingthonba Manipuri feature film gi isai ani release tawkhre. Liklam Ventures Private Limited ki unit ama oiriba Liklam Films and Entertainment na khudol tamduna Anand Sapam na puthokpa Mapok Langon haina mingthonba Manipuri feature film gi isai release tawbagi thauram adu July 3 ta Naga Mapal da laiva Sangai Hotel da pangthokibani. Isai release tawbagi thauram aduda Film Forum Manipur gi interim chairman Ningthau Khongjam Surjit Kanta alias BV Surjit Reynolds Singer
K. Bovin, social worker, Open Tingujam, Smart Security Service Tera Bazar gi Secretary, Laimuzam Pratap Amadi, Lawyers for Human Network ki Executive Director, Maisnam Korohan Baluang Sarukyaki. Mapok Langon Hairiba Manipuri feature film asida Dayananda, Sonia Samjit Chavam, Isa, Gita, Mangolzau, Hemabati, Mary na Chingbana, Maruoy Saktam Singh Langli. Film asigi lyrics, story amadi direction na Bimol Fivo na pibani. Film asigi solo song oina Bimol Fivo gi mayekta Divya Hauvam na say shakli. Loinana duet song amadana Ras Elangbam gi mayekta Divya Hauvam amadi Ras Elangbam masana say shakli. Film asigi music director na Nanaw Sagolmang amadi Vils Ningthauza amasung film asigi cinematography amadi editor na Sanjit XL ni. Manipuri miyamda malengi miyamda su K. Bovin River Muzam Sujikata Elias Pantoliba Kalisha Pupana Sogyamini Trano Yang Nagnatan Sana Redobudu Atopa Mana Professor Nam Aiga Yanana Anchor Liba Ojasindaso ay credit sa PG. Saya nak film si Nusi Sarubagi film si Queen Nusi ba ni nusi mambagi The Divya Haubom Dayananda Makata na film si Soy na so ko Mapok Langon Hariba Manipuri feature film asigi director Bimol Fivo gi mayekta Divya Haubam amadi Ras Elangbam na saisakliba isay ani asi miyamna yamna pamnaba isay sing soidan oigani haibagi thazaba Mami Mapao gi maikaidagi thamjari. Loinana film asisu athuba matamda miyamda khudot tamlaklagani haibagi thazabasu thamjari. Aroibada puzarliba Mapao asina One Rig, One Manipur, We Are the Rig, Imphal Rises haina mingthonba NOS na present tauba musical concert ya school gi YAC ground da pangthokre. Musical concert asida Manipur gi maming lereba band Makok the Band, Innocent Eyes, Epiphany, Iom, Life in Limbo, amadi RJ Haisna, fazaraba performance kaya utkibagi Mapao asimu miyam punna miling taminasi. We Are the Reg Imphal Rises haina mingthon ba musical concert ama pangthokre. NOS na present tauba One Reg, One Manipur, We Are the Reg Imphal Rises haina mingthon ba musical concert adu July Mari da Yai School gi YAC ground da pangthokivani. Kisan Audio Visual Sister Sound System amadi text verse na sinduna pangthokiba musical concert aduda Manipur gi maming lairaba band sing Makok the Band, Innocent Eyes, Epiphany, Ium, Life in Limbo amadi RGS na sarukyaduna fazaraba performance sing utki.
Matam kuina isay nongmai gi oiba thorom kaya asi leplurba matung Kishan Audio Visual, Sister Sound System, amadi Flixbus na sinba, amadi NOS na present tawduna, One Rig, One Manipur, We Are The Rig, Imfa Rises haiba, musical concert ama, may pak na pangthokpa ngamkiba asigi damak, Mamipaw gi may kaydagi, tagat pa fongdokjari. Doina na matung dasu asigumba musical concert kaya may pak na pangthokpa obiyu haiba wafam thamjari. And that's all we have in this episode. Matanggi episode ta anaw ba mapaw kaya galoy na mulak jage. Until then, keep watching Impact TV, and yes, never forget to subscribe our channel, to leave your suggestions and feedbacks in the comment box. Till then, bye-bye.